Yes, nkuko mbikesha amakuru menshi y'amakuru bigiye bitandukanye ndetse n'imbuga nkoranyambaga zitandukanye za Donald Trump perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi n'ubundi urugamba rwongeye kuba urugamba mu burasirazuba bwo hagati, aho n'ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika bongeye kurasa kuri Iran ndetse no ku bice na bimwe bigiye bitandukanye n'ubundi bya Iran, bityo Iran nayo ikarasa n'ubundi mu bice na bimwe bigiye bitandukanye n'ubundi mu burasirazuba bwo hagati, ahari hose hari ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi mu burasirazuba bwo hagati. Ibitero byakomeje muri Blare, muri Saudi Arabia, muri Kuwait ndetse na handi nka UAE, bikomeje kuvuga ko n'ubundi urugamba rwongeye kuburwa n'ubundi bataragera ku munsi wo gushyingura mu cyubahiro uwahoze ari umukuru w'ikirenga cy'igihugu cya Iran Ayatollah Ali Khamenei witabye Imana kwa 28 Gashyantare n'ubundi uyu mwaka. Amakuru n'ubundi nkesha ibinyamakuru bigiye bitandukanye nuko Trump n'ubundi akomeje gutangaza ko agomba kurasa kuri Iran ngo kandi akayisomo rikomeye cyane ngo ku buryo igomba gusubira inyuma nta mpuruza ndetse nta mpaka, ngo kandi ikemera ko yatsinzwe uru rugamba ngo ntizongere gushoza intambara n'umunsi n'uyu numwe. Tugiye kwiga ko ku buryo burambuye ni itari kuvugwaho rumwe mu mpande z'isi zose muri rusange, aho abantu benshi bakomeje kuvuga ati bese ibi ni iki, kuki Trump akomeje n'ubundi kwiyenza mu gihe Iran yo n'ubundi ivuga ko n'ubundi yagombaga n'ubundi kurinda ubusugire bwayo nkuko n'ubundi bimeze. Trump rero n'ubundi akomeje gukangisha n'ubundi kurasa Iran bikomeye cyane n'ubundi muri iri joro iringiri turimo ry'uyu munsi kwa gatatu, nyuma yo kuvuga ko n'ubundi agahenge karangiye ngo kandi ko nta nteguza nta mpuruza cyangwa se nta mburo n'imwe agomba gutanga ku bw'iki gihugu bwa Islame yahereye kiravuga ko arimo kuburwanya kandi ko ngo n'ubundi bukora icyo adashaka. Ni mu gihe kandi n'ubundi umutetsi wo muri Iran umwe utabashije kutangazwa amazina avuga ko n'ubundi ayo magambo ya Trump yerekeza n'ubundi ku karere mu muriro cyangwa se mu mirwano ikomeye cyane, ndetse yabuye ko n'ubundi mitwe yitwaje intwari ikoreshwa na Iran yo muri aka karere kurasazwa bwa hagati n'ubundi yashyize urutoki n'ubundi kumbarutso isa n'isango bagomba guhita barasa nta mpuruza cyangwa se nta kuvuga ngo baragisha inama nde. Reka rero byose nze tubinyuremo gatanu kuri kagenzi kako. Turakomeza kandi muri burasirazuba bw'igihugu cya Ukraine haravugwa ibitero bikomeye cyane mu mujyi mukuru cyangwa se mu murwa mukuru w'igihugu cya Ukraine Kiev. Haravugwa kurasa bikomeye cyane kwakozwe n'ubundi n'ingabo z'Abarusiya cyangwa se za Iranian. Ibintu rero byabaye ibindi cyangwa se byateje impagarare zikomeye cyane, abantu bavuga batese ibi bizarangira gute, amaherezo azaba yahe. Ku mbuga nkoranyambaga mu kanya gato hagaragaye video zikomeye cyane zigaragaza ibitero biri gutagurika cyane, abisasu bikomeye bya mesile bikomeye za drone zikomeye cyane aziturikira no muri murwa mukuru Kiev ndetse no mu bindi bice byose by'inkengero za Donbass, Sami ndetse na za Zaporizhzhia hose hameze nabi cyane. Ni mu gihe kandi n'ubundi nubwo bimeze gutyo no mu Burusiya naho hatorohewe, Ukraine nayo ikomeje kugabayo ibitero byose. Rero tugiye kunyuramo gatanu kuri kagenzi kako. Reka rero mbanze mbakire kandi mbahe ikaze nshuti bavandimwe bakunzi muryango mugari wa RTV 24. Anizere ko aho muri mu myanya igiye itandukanye mumeze neza kandi muri amahoro. Ndabakire kandi mbahaye ikaze isesuye, mwiyumvemo kugubwa neza cyane, Abanyarwanda, Abarundi, Abakongomani, Abaganda, Abatanzania ndetse n'abandi muri hirya no hino hagiye hatandukanye, mwese muri Kenya, hirya ya Afrika ndetse niyo riterwa inkingi iyo ngiyo ku isi itengerana, mwese ndabakira. Abavandimwe badukurikira bari muri za Polonye kabisa, mwese mbahaye ikaze muri aya makuru, mureke tuyabanemo kandi byose tubiganireho gatanu kuri kagenzi kako. Ni RTV 24, ni Pazo niyo mazina yanjye, rero murabimenyereye kumba mpari kugira ngo byose bije neza kandi tubiganireho. Reka rero tubitangire gatanu ku kandi. Reka mbere ku makuru avuga ko n'ubundi uyu munsi hiriwe ibitero bikomeye cyane mu majyepfo y'igihugu cya Iran ahitwa Homogazani ku nkombe za Hormuz, Kishina Islandi, Siriki Islandi. Aha rero hakaba n'ubundi hagabwa ibitero n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkuko bitangazwa n'ubundi n'ishami ry'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikora n'ubundi mu burasirazuba bwo hagati CENTCOM. Kandi n'ubundi bikesheje Minisiteri y'Ingabo za Amerika n'ubundi Pentagon batangaje bavuga yuko n'ubundi icyabereye n'ubundi ahangaha mu burasirazuba bwo hagati ngo ushobora kuza gukomeza kandi ko badafite gusubiza inyuma uko ariko kose. Ibi rero n'ubundi ibingibi bibaye mu gihe muri weekend yatambutse Tehran ubutegetsi bwaho bwari bwatangaje ko mu gihe batangiye gusezera mu cyubahiro ndetse no guherekeza uwahoze ari umukuru w'ikirenga w'iki gihugu Ayatollah Ali Khamenei witabye Imana ku 28 Gashyantare uyu mwaka mu gitero cyagabwe n'ubundi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel. Abavuga bati uzibesha akagerageza kurasa n'ubundi kuri twebwe bizaba ari ikibazo cyane, tuzamurwanya twivuye inyuma. Nyuma y'uko bamaze gutangaza iryo tangazo
itangazo rero amato yari magenda mu nyanja itukura yafite ibendera rya Singapore yagabweho ibitero n'ingabo z'abahuti cyangwa se inyeshyamba z'abahuti muri Yemen. Bivuga ko rero ngo n'ubundi zinyeshyamba zishyigikiwe n'ubundi na Iran cyangwa se na Tehran n'ubutegetsi bwari muri Tehran. Amakuru akavuga ko n'ubundi byanze bikunze ngo nta kindi kigomba koretse n'ubundi ko bagomba kwegura intwaro. Icyo ari cyo cyatangajwe n'ubundi na Amerika ko babikoze kandi byagaragaye. Uyu munsi kurasana kwabaye kurasana muri Homogazani mu majyepfo ya Iran. Ibintu byabaye ibindi Iran yatangaje ko byanze bikunze igomba n'ubundi kwirwanaho ngo kandi ikihorera ngo idasubije inyuma. Trump rero n'ubundi mu masaha make ashize mu masaha ya saa 12 z'umugoroba yakangishije n'ubundi kurasa Iran bikomeye cyane muri iri joro nyuma y'ubundi yo kuvuga ko agahenge karangiye. Perezida n'ubundi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko agomba kurasa Iran bikomeye cyane muri iri joro nyuma y'amasaha avuze ko n'ubundi atekereza ko agahenge hagati ya Amerika ndetse na Iran ngo karangiye. Trump rero n'ubundi uri mu nama y'umuryango wo gutabarana Uburayi cyangwa se icyo twita OTAN, Uburayi n'Uburayi na Amerika ni NATO cyangwa se North Atlantic Organization cyangwa se uyu muryango no gutabarana w'ibi bihugu OTAN. Rero iri nama iri kubera muri Turkiya. Mbere yavuze ko n'ubundi ubutegetsi bwa Iran agira ati sinshaka kongera n'ubundi gukorana nabo cyangwa se n'umwanda. Avuga abategetsi n'ubundi bo muri Iran n'abarwayi bategetswe n'ubundi cyangwa se nabo n'abarwayi bategetswe n'abarwayi. Shaka kuvuga ati abaturage ba Iran nabo ubwabo ni indembe zirwajwe n'indembe. Trump yongeyeho ko n'ubundi abari mu biganiro bo ku mpande zombi bashobora n'ubundi gukomeza kuganira, ariko agira ati ntekereza ko barimo guta igihe cyabo kuko n'ubundi ngomba kurasa kuri Iran vuba bidatinze. Umukuru rero n'ubundi umutegetsi wo muri Iran avuga ko n'ubundi ayo magambo ya President Donald Trump yerekeza n'ubundi akarere kurasirazuba bwo hagati mu muriro ukomeye cyane, ndetse yaburiye ko imitwe yose yitwaje intwaro ishyigikiwe na Iran ngo kandi igomba kuba kakamwanya yashyize urutoki mu mbarutso isaha n'isaha bashobora kurasa ahariho hose mu burasirazuba bwo hagati. Donald Trump rero n'ubundi abivuze nyuma yuko n'ubundi ibihugu byombi bigabanyeho ibitero mu masaha ya mu gitondo ndetse no mu ijoro ry'ejo hashize kuwa kabiri. Amerika yavuze ko yarashe ku hantu harenga 80 ho muri Iran. Mu gusubiza Iran yavuze ko nayo yari irimo kurasa ku bigo bya gisirikare bya Amerika byo muri Bahrain ndetse no muri Kuwait ku buryo bukomeye cyane ahitwa za Odiedi Airbus hongeye kuraswaho bikomeye cyane. Ibitero bya Amerika byo kuwa kabiri rero ku munsi w'ejo hashize byakurikiye n'ubundi ibitero ku mato atatu atwara ibikomoka kuri petroli mu muhora Hormuz. Iran ntiyigeze yigamba ibyo bitero mu buryo butaziguye, ariko bivuga ko n'ubundi drone zarashe kuri ubwo bwato n'ubundi bwari buri muri Hormuz ari iza Iran. Magingo ayangero n'ubundi Trump akomeza kuvuga ko n'ubundi amasezerano yo guhagarika intambara yarangiye nyuma yuko n'ubundi Amerika na Iran n'ubundi bikomeje n'ubundi kwenda biba bigabanaho ibitero cyangwa se birasanaho. Mu ijambo n'ubundi yashyikirije n'ubundi mu ikoraniro rya OTAN ririmo ribera n'ubundi muri Turkiya, Donald Trump yavuze ko ubutegetsi bwa Iran n'ubundi bugizwe n'abantu babi kandi ko ari ubutegetsi n'ubundi bw'abasazi nkuko nabivuze haruguru ati n'abarwayi. Yafatira n'ubundi ku bitero ku mato mu muhora Hormuz ejo hashize ku munsi wo kuwa kabiri hamwe n'ibitero byagabwe n'ubundi ku bibanza byo muri Kuwait ndetse no muri Bahrain hagiye hari ibirindiro n'ubundi by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abajijwe ku bijyanye n'amasezerano yo guhagarika intambara hagati ya Amerika ndetse na Iran, ubwo ni Washington ndetse na Iran, Trump yishyuye cyangwa se yasubije agira ati nibaza ko ibyayo masezerano byarangiye kandi sinumva impamvu mukwiye kuguma kubigaruka kuko twebwe intambara twarayitsinze kandi nimba Iran itabyemera tugomba kongera tukayisura tukayiha irindi somo. Yagize ati sinshaka gusubira kugiranira nabo icyo tuvugana cyangwa se icyo tuganira icyo ari cyo cyose. N'abantu bimbura mikoro, n'abantu bimbura ikamaro, murazi icyo n'ubundi ari cyo mu imbura cyangwa se icyo kuvuga imbura kamaro icyo ari cyo cyangwa se kuvuga imbura kimazi. Imbura kimazi n'abarwayi n'abasazi bayobowe n'ubundi n'abarwayi kandi n'ababisha inkozi z'ibibi gusa. Trump yashimangiye aho Amerika n'ubundi ihagaze kuri Iran idashobora n'ubundi kwemererwa gutunga ibirwanisho cyangwa se ibyo twakita ibikoresho bya nucleaire, imbunda ziremereye ndetse n'ibindi na zya ntwaro za nucleaire za kirimbuzi. Ni nka kanseri n'ubundi yagize ati ni nka kanseri kandi urazi icyo utegerezwa cyangwa se gukora. Kanseri utegerezwa n'ubundi kuyikuraho hakiri kare ngo niyo uyisanze mu kaboko uragaca ukakajugunya. Ni amagambo yatangajwe n'uyu muperezida ukomeye cyane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump.
Trump akaba ari n'umuherwe. Ati ari nka hamwe boramuka baronse ibirwanisho ruhonyanganda cyangwa se ruhonyanganda, no kuvuga ngo ni intwaro za nucleaire, bakavuga bati ibyo ngibyo byaba ari ikibazo cyane. Trump avuga ko n'ubundi abagira akantu cyangwa se abari abashinzwe kubahuza ku mpande zombi bashobora n'ubundi kubandanya baganira, ariko ko n'ubundi barimo bata umwanya wabo ngo ari igihe cy'ubusa barimo batakaza. Ati jewe ntacyo bimbwiye, nababeshi turagirana amasezerano, hanyuma bo avuga Irani bagasohoka bakajya kuvugana n'abanyamakuru babo bababwira bati icyo ntacyo twiteze cyangwa se twigeze tuganira ko bati nta kintu twavuganye, ibyo kuvuga ngo tuzavuga kuri gahunda nucleaire nta birimo, ngo umuhora w'amazi uzafungurwa nta bihari. Hakizwa rero n'ubundi kuba hari ikintu kigiye tagenda n'ubundi neza muri bo muri Irani cyangwa se muri Tehran n'abasazi. Ati kubwanjye Donald Trump ati kubwanjye byarangiye, ntacyo nkiramira cyangwa se ntacyo nkwiye kurengera na gitoya. Rero ibyo byose byaje n'ubundi nyuma yuko n'ubundi kurwana n'ubundi bikomeje cyane hagati y'impande zombi, Uburusiya ndetse n'igihugu cya Ukraine. Uburusiya na Ukraine ahubwo mumbabarire cyane kubera kuvuga byinshi ngiraho rero nkatinda nkavuga ibintu bidahura, ni Iran ndetse na Washington. Ikindi rero kiri kuvugwa nkuko nari mbaze kuvuga ibintu by'Uburusiya na Ukraine, nta kindi navuga, reka manze nsoreze ku nkuru muri Tehran, nsoreze kuri inkuru ivuga ko n'ubundi Amerika n'ubundi igisirikare cyabo cya Centcom bakomeje kwigamba n'ubundi ibitero n'ubundi byagabwe ku munsi ejo kwa kabiri, ibitero birenga 80 harimo amato arenga 60 y'ishami n'ubundi rya gisirikare cya Iran n'ubundi rigejejwe gukingira cyangwa se gucunga ubutegetsi bwa Islam RGC yari mu muhora Hormuz ku munsi w'ejo akaba yaragabweho n'ubundi ibitero. Ibinyamakuru byinshi n'ubundi rero byegamiye leta n'ubundi ya Irani, byinshi bigere bishyigikira leta ya Irani, bivuga ko n'ubundi ibyo bitero byagabwe n'ubundi ku izina rya Keshima Island cyangwa se ku kirwa cya Keshima Island no mu turere twa Bandari Abbas ndetse na Siriki. Hakaba rero n'ubundi hari abakomeretse benshi bazize n'ubundi bisigara cyangwa se bisigarizwa by'ibisasu n'iby'amasasu n'ibiturika byinshi. Yani rero nago iremera n'ubundi kuvuga ko ibyo bitero byaba ari ibitero bikomeye cyane, ariko icyabaye nuko nayo yasubije ibitero nkuko nabivuze haruguru. Reka rero mbwana ku musozo mbabwire amakuru yuko n'ubundi igisirikare cya Ukraine kivuga ko n'ubundi cyasambuye cyangwa se cyangije amato yaratwaye ibikomoka kuri petroli y'Uburusiya akorera n'ubundi mu gifuri, nkuko bitangazwe n'umukuru w'ingabo za Ukraine zikoresha ubuhinga bw'indege zitagendamo abadereva uzwi nka Robert Borodvidi, uzwi ku mazina ya gisirikare nka Maldia cyangwa se Maldiari. Muri iri joro rero n'ubundi ryejo ku itariki 7 rishyira ku itariki 8 uyu munsi, ingabo za Ukraine zarashoboye n'ubundi gusambura ndetse no gusenya bikomeye cyane amato 9 atwara igitoro akora n'ubundi rwihishwa mu kiyaga cya Azove. Avuga ko n'ubundi mu masaha 72 aheze ingabo za Ukraine zarashe amato 21 cyangwa se amato 21 yego yose rero n'ubundi akaba ari amato hamwe 19 atwara igitoro akorera n'ubundi mu birwanyi cyangwa se mu binwabi cyangwa se mu gace kahariya muri nyanja, ariko adafite uburenganzira bwo kuhakorera. Ubwato bw'imizigo isanzwe hamwe n'ubwato bumwe bwambutsa abantu n'imizigo ahitwa Kesh hose hararashwe. Umukuru w'intara ya Rostov Yuri Suyirasari yanditse ku rubuga rwa Telegram ko amato 2 atwara igitoro yari ko n'ubundi ajya i Rostov on Don yonenekaye cyane kandi akangirika mu gitero n'ubundi cya drone cyagabwe mu karere n'ubundi Kataganilogo Bay kari mu kiyaga n'ubundi cya Azove. Aya mato n'ubundi yarari gusa n'ubundi kandi nta kintu cyari kirimo, ariko nta gitoro n'ubundi cyemekanijwe ko cyangiritse cyangwa se ngo habe hari ibihombo bikomeye cyane byabonetse ku gihugu n'ubundi cy'Uburusiya nkuko cyagiye kibitangaza ku buryo bugiye butandukanye. Bivuga ko n'ubundi muri Ukraine hari Kiev n'ubundi uyu munsi mu gitondo cyo kuri uyu munsi wo kwa gatatu Urusiya bwasuye n'ubundi kurekurirayo ibisasu bya missile ndetse na n'indege itagira abapilote za drone ku mujyi mukuru n'ubundi wa Ukraine Kiev. Humvikanye rero n'ubundi urukurikirane rw'ibiturika muri iki gitero n'ubundi abatetsi bavuga ko n'ubundi cyahitanye nibura abagore benshi cyane ndetse n'abana ku buryo bukomeye cyane. Igisirikare cya Ukraine kirwanira mu kirere kivuga ko n'ubundi Urusiya bwarashe ibisasu bya missile 5 bya balistike byo mu bwoko bwa
bwa Iskandar M/S400 ibisasu bibiri bya misile byo mu bwoko bwa KH-31P bisambura amaradari hamwe n'amadrone 199. Igisirikare kandi cya Ukraine kivuga ko kandi 139 drone 139 n'ibisasu muri ayo madrone menshi yarashwe, ariko muri izi misile za ballistique zitanu nta nimwe yatangiriwe cyangwa se ngibuzwe kugera ku ntego yayo, mu gihe izo zindi n'ubundi ebyiri zahushijwe cyangwa se zahushije aho zagombaga kurasa. Umukuru w'igisagara cya Vitar Kristichoko avuga ko n'ubundi ibitero byateje umuriro mu turere tubiri tw'icyo gisagara cy'umujyi wa Kiev. Abatetsi bo mu gisagara n'ubundi cya Kharkiv kiri mu burasirazuba bushyira amajyaruguru bwa Ukraine nabo nyine batangaje ko n'ubundi habaye ibitero by'Uburusiya. Umukuru w'iki gisagara n'ubundi Igor Terekov avuga ko n'ubundi abantu babiri bishwe, abandi bashyika 20 bagakomeka ku buryo buhambaye nyuma yuko n'ubundi inzu y'uburaro cyangwa se inzu ituwemo n'abantu iguweho n'igisasu hagatwikwa. Ibi bitero n'ubundi bishyashya bije bikurikira n'ubundi bindi byabaye ku munsi wo kuwa mbere, aho ibisasu bitari bike by'Uburusiya byahitanye abantu bashyika 30 muri Ukraine, abandi benshi bagabarirwa mu magana bagakomereka. Ibitero biri ko biraba n'ubundi mu gihe Perezida Vladimir Zelensky wa Ukraine ari mu ikoraniro ry'urunani cyangwa se ahari kubera n'ubundi inama y'ubutabarana cyangwa se y'umuryango wo gutabara w'ibihugu by'Uburayi ndetse na Amerika, OTAN ndetse na NATO. Bikomeje no kuba ikibazo gikomeye cyane, ariko nta kundi niko intambara irwanwa. Rero Ukraine ikomeje n'ubundi kwihagaraho ku buryo budasanzwe. Ndabakunda cyane rero, ni RTV24 ni Pazo niyo mazina yanjye. Reka mbifurize kugira ijoro rihire, murare neza. Andi makuru tuzavugaho ku munsi w'ejo mu gitondo nakagaruka. Ciao ciao, mugire ijoro rihire.